Maksat yana yürekte, hayal bizni yürüte. Dostlar bolsa yaşav ağır tugel, yığılsang da turib bola jеңіл. Яшьлек дәрте кайный күңелләрдә, халкыбыз мирасы йөрәкләрдә. Мәңгегә без бергә, милләт рухы күңелле. Без бергә, мәңгегә, дәлилләр киләчәктә. Алло, Данияр? Алло, Диана, сен қайда? Диана, тезірек шап, бүгінгі зачетқа саңа қалсаң, сені точно қуып шығарашақлар. Аннары дәрістерде мен кімден көшірашақпын? Шабам, шабам. Улем, тыным бітті. Бітсін, әсін шап. Тезірек бол, 15 минуттан мұнда болырақ керек. Сен нек сау қалдыңсың? Вақытны бұлдырғанша созығыз енді әлі автобус қошан келе білмейм. Біз сузарбыз, әсен бар күшіңнен шап. Такси, яйся машина тұтып қара. Әйе, қазір. Есін қоям, точно саңа қалашақ. Келештік. Гүл. Тек. Извините, пожалуйста, мне срочно нужно музыкальный колледж на Читаева. Довезете, пожалуйста. Что? Мне нужно на колледж Читаева. Меня отчислить могут. Подвезете? Что мне за это будет? Ну, могу дать 300 рублей. 500. Сколько? Не я опаздываю. Ай, ладно. Бұршыласың? Біраз. Бұршылы расы өпілер yok. Сен башта егет, бәйгінекіміз сәлетлі. Зачетыңа бере аласың де? Сен аңламайсың. Hər зачет, hər экзамен, hər показ, стресс. Мен нешік болса яқшы белгілер керек. Оқуым нәтижелі болырға тиеш. Әне былай да менімді оқу елсы үшін үш ішті әшлей. Әмен аның ойында отырам. Мен соңғы парадан кетаймын емі? Подработкам бар. Прикоешь? Да не вопрос. Менде подработкасын сенің. Ай, бар еншіні. Мәйтем әлі батқылар енді. Міне, құтқарыға келдім. Нешісіз мұнда? Нешілерсің мұнда? Ну, логично. Элес кеттік. Попутку поймала, номер машины скину по WhatsApp. В общем, тизден булам. Ертерек тұрасың болған. Соңға қалмасайдың. Біз сіздің білен қошан сенге көштік ол? И вообще, подслушивать неэтично. Не де ұстал қыз. Сен менің машинада сөйлесіп отырасың. Мен саңғырау түгел. Таныш болайық. Марат. Ясно. Музыкағызды сөндіре алмасыз мекен? Неге ашамаймын ай? Жоқ. Сен қартым әлі? Нешегінді заманша шын музыка шамасқа мүмкін? Бұл дүниеде барсы да мүмкін. Хам, сіздің бұл жеріңіз бірді шын музыка түшіншесіне туры келмейін. Алиса, музыкальный вкус, термин. Музыкальный вкус – это предпочтения и вкусы в музыке, которые у человека возникают на основе его восприятия и эмоциональной реакции на различные музыкальные произведения. Он отражает индивидуальные предпочтения каждого человека и может включать в себя разные жанры, стили и исполнителей. Музыкальный вкус
формируется в процессе жизни человека, начиная с детства, и влияет на его личность и взгляды. Вот сенде ул юк. Нәрсе? Синең кебек кызлар музыкада бер нәрсә дә аңламайды. Минем кебек кызлар, мин сәнгать мәктәбен тәмамлап, әлеге вакытта музыка көллиятендә белем алам. Һәм сезгә караганда музыка турында күбрәк беләм. Алай икән. Әмма барсы белгән. Классик әсәрне башкару, яңа агым, яңа җыр, яңа музыка тудыру. Икесе ике төрле әйбер. Сиңа икенчесе таныш түгелдер. Туктатыгыз әле машинаны. Шынлап, Туктатыгыз дим. яхшылап уйладыңмы? Син соңга калсаң, сиңа начаррак була. Ә мин бары тик үз ярдәмемне тәкъдим итәм. Гос имтиханнар тапшырган очракта да мин соңга калуны сайлар идем сезнең белән юлны дәвам иткәнче. Да идите! Шундый да пафослы кешеләр була икән. Фаллам. Алло? Сен кайда? Юлда дурацкий водитель электы төшүп калдым. Тагын бер 7 минут бар әле. Бәйләндем әле. Юк, музыкальный знаток ул имеш. Ярар, ашыкма. Монда продюсер килде. Алар директор белән сөйләшәләр. Зачетны 30 минутка соңрак күчерделәр. Шуңа күрә өлгерәсең. Аллага шөкер, я Худам, продюсерның аяк-куллары сызламасын. Игелекләргә насыйп булсын. Амин, амин. Шәп булган бу. Все тиздән киләм. Мен бұл балалар арасында артистлар көрмеймін. Мен сізді аңламайм. Камера маратыны. Қошан соңғы тапыр бұл келиеттен шын мағынасында йолдыз шапты. Нешекенді қайшан. Узған еліні, Лианы, бек матур жырға мінә деген клип түшірді. Ол қазір бек танылған жыршы. Оқушыларға өз стиллерін табу жеңіл түгел. Ашықтырмағыз. Камера маратыны, сіз мені білесіз. Әгер де мен олардан артист шықмай дегенмін екен, шықмайынды ол. О, сіз меніміз білән қанағат түгіл деген сөз ме? Мен система біле қанағат түгіл. 3 жыл рәттен бір күнлік йолдызлар шығарамыз. Алмаз Нурулович, оқу процесі жайлашқан, системаға салынған, әр кіші өз вақытын, өз орынын біліп ішли. Һәм біз бүтін нормативларды башқарабыз. Бұ нашармыни. Бәлки бүтін проблема да сол системададыр. Камила Маратовна, аңлайсыз ба? Біздің студентлар олар чиста оппақ қағаз беті сыман. Олардың бірден бір қияллары бар. Ол танылған артист болу. Олардың бұл қиялларын достлары, хәтта яғын туғанлары юләрлік деп санай. Бұл факт әлбәтті олардың бір шүй. Екінші жақтан система баса. Шулай етіп алар айбіріңні өз қиялары турында ұнталар. Имтиханнар, зачетлар белгішіңмен тапшырыла. Әйілхам yo'qala. Мен бұл күллиятны талантты балалардан шын артист өстіру үшін аштым. Бір күнлік йылдызлар тәрбиелеуні бүтәнлерге қалдырық. Һәм сіз не эшләргә тәкъдим итәсез? Бар менде бір ой. Студенттар белән җыелыш оештырабыз. Шулай итеп, безнең зачет бераз тоткарлана, дулкынланабыз, көтәбез. Кызлар монда, Альбина, Зәлгә сәлам әйтегез. Безгә уңышлар теләп калыгыз. Альба, кем белән язышып утырасың? Әни ял көннәренең планын җибәрде. Әйттем диярсең, синең белән бер кайчан да егетең булмаячак. Ну, әниең планга китмәсә инде. Миңа ул кызык түгел. Безнең Альбинага ак бузатка атланган батыр егет, яисә принц кирәк бит. Исемә төшерик, Зәлә. Нигә мин сезнең белән дусмын? Чөнки мин классная. Ну, без класслылар. Сәлам егетләр. Сәлам. Сәлам, Зәлия.
Сен ғадаттағы шиберсің. Білесің, сен тағында шиберек бола аласың. Қоя. Менің жанымда. Баралип бейленмелі. Қоя сіздің атаман? Қазір келе. Демек тағын соңға қала. Бұл дүнияда бар да өзгере, ләкин зияның соңға қалулары мәңгі өзгерішсіз. Оқудан қумасалар ярайынды. Қумасылар бір жыл ма? Yok, мен бір жылмейм. Мен нәрсе демекші едім. Тезден бит имтихандар һәм меңа сенің ярдәмең керек болашақ. Биюден. Сиңа? Биюден? Бірден ойламас едім, сен бит біздің курста ең яқшы бейші. Рахмет. Ләкин шулай да. Үлем кел. Флеш керек шаптым. Сәлем. 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 Ешқандай. Нормально? Сенікі? Йор. Жеңді басым. Отыр. Юк, мен басып тұрам. Ярар. Күллиятыбызга рахмет. Сен балашаттан бик үмітлі, сәләтлі, музыкаль бала едің. Сәләтің бізде тағында яңа яқтан ашылыр деп үмітленем. Мен алай үмітленіп бармас едім. Марат, мен аңлайым. Ғайләдә үзгәрешләр. Үги ананы кабул итәргә җиңелләрдән түгелдер. Тик 10 ел үтте бит инде. Аннарсын Лилия апаң да начар кеше түгел. Әгәр дә син катып бәрелмәсәң һәм ачыграк булсаң, бәлкем уртак тел тапкан булыр идегез. Аннарсын хәтиңдә дә уйла. Һәр кешегә иптәш кирәк. Мен ижад белән шөгыльләнергә килдем дип уйласам, тормыш сабакларын алырга килгәнмен икән. Уф, шуның хылкы. Әгәр дә мин булмасам, син монда басып тормас идең. 1 ел эчендә, тәртибең аркасында 4 уку йортыннан куып чыгардылар үзеңне. Әгәр дә мин сине яклап, безнең күлияткә урнаштырмаган булсам үзеңне, син армиядә булган булыр идең. Аңлыйсыңмы шуны? Минем йөземә кызыллык китерә күрмә. Аңлашылды. Барырга мөмкинме? Марат, син бит бик талантлы, бик акыллы, шундый әйбәт бала идең. Нишлисең соң син? Үзеңне караңгылыкка этәсең. Кызганыч. Мине кызганырга кирәк түгел. Тагын бер кат сорыйм. Барырга мөмкинме? Бар. 301 кабинет. Марат. Ел ахырына хәтле түзинг. Зинхар. Яра, Камиля апа. Гафу, Камиля Маратовна. Біздің зачет түрінде анықтылар бұғай, бәлки... Аха, андарсы Маратов сені өзіңе. Соң барыбыз да леккеге қағиданы біләбіз. 15 минут оқытушы yok екен, демек дәріс болмай. Камиля Маратовны белән шайырга ярамый икәнен оныттыңмы ни? Рифат, сіз қайда? Парағам, теория музыки бізде. Теория музыки қайда? 207 кабинетта. 207 кабинет қайда? Тігінде? Рифат, нәрсе деген сөз енді бұл? Бары 10 минут елек башланды. Аш студент, нашар студент. Бары да болмаған студент, оқудан болған студент. Понял, иди брать. Рифат! 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 Камикадзе булсаң бар, біз қалабыз.
Білесің бит инде, сен қайда, мен шунда зәлия. Опачки. Нәрсе?